Since last 10 years, and with the construction of the CPEC, and Chinese people and Pakistan people, and especially Belarusian people, are getting closer and closer. We know we are brothers, and we have a very close cooperation. We have made a lot of concrete achievement in the past 10 years. So I hope that in the future, and with the development of CPEC and with the high quality development of bilateral cooperation, we will have more channels and to communicate and strengthen our bilateral and friendships. چینی کونسل جنرل گشگی کی سی پیک ہچبر اوشتے آماچ نہیں بلکہ سی پیک وتی فیضا سربتا دومی فیضا کشت کشارہ ہوار آئی ٹی شعبہ سراکار کنک بھوڑے کراچی چینی کونسلیٹا ویژنری گروپ سروک اور چیئرمین وش نیوز احمد اقبال بلوچ وش نیوز سی ای او اور ڈائریکٹر نیوز اویس اقبال بلوچ وتی وفتگو چینی کونسل جنرل یانگ یون ڈانگا گو گندنین کتا گندنین دا سی پے کو گوادر اہمیت سرا گپ تران ہوتا اشے ہوار وش نیوز کرد ہم ساڑا گتگا میر عبدالقدوس بزنجوا پاکستان مسلم لیگ نو نے مرکزی رہشون و پیسرگی مزل وزیر شاہد کاکان عباسی گو اسلام آباد گندنین کتا دوی رہشونا ملکی سیاسی جاور حال سرا حیال و لیکا درشان کتا ادرگتا دوی رہشونا دین ترا رابطہ برجا دارو گندنین سرا اتفاق کتا گندنین دایو کی گیچ انکاریان سرا ہم گپ چرگ بتا اداروں کی سروزیر بلوچستان علی مردان خان ڈوم کی اچا اداروں کی گنجاہی تحقیقارانی وزیر سرفراز بکتیا گندنین کتا گندنین دے مہا امن و ایمنی جاور حال و ایپکس کمیٹی زرتگی گامگی جاری سرا حیال و لیکا درشان کتا اے مہا نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان خان ڈوم کی گشتہ کی بلوچستان ایپکس کمیٹی دیوانہ گامگی تو جیڑاہانی سرا تفصیلی گپ کتا محکمہ ریونیو محکمہ اینٹی کرپشن نیامہ ورجاہ کشو چیلے سبا کوئٹہ ہوار سرجی بلوچستان تحصیل کارگس بند کنک بتگا چار رو چاچا برجاہ زر شانیہ چا لس محلوق آڑو جنجال آما چا لس محلوقہ صوبائی سرکارہ چا دزبندی کو تک جیڑا کی شگیوار کنک بھی ورلڈ بینک کی کشگی کی سپریم کورٹ اسٹیل مل ریکارڈک فیصلہ چا پاکستانی میانہ سمانی امیج تاوان رستا سیاسی کشو چلو نے جکاری عملہ سپریم کورٹ دزمان جنیہ چا سرکب گئے در ملکی سرمایہ کار اینا محکمی سببا پاکستان سرمایہ کاری چا ترس گیا ورلڈ بینک کی کشگی اشیاء چا پاکستان سرمایہ کاری بچکاری عمل سست رویہ آماچے دزگیر بتگی افغان ناشر کارا کالدم ٹی ٹی پی ہواب بھوگ پاکستان ناشر کاری چستوئی را ہواب بھوگ اعتراف کتا ناشر کار سیف اللہ گشنی کے دارو چا 11 مرد افغان سمسرہ چا پاکستان سر بتگا ناشر کار شاہ محمود اے ہم گشتہ کہ ماں کرک گیس پلانٹ سرا ارش کتا ارشا چا 4 مردم شہید اوڈا چا کلاشن کوف 4 فون و یونیفارم زرتگا و افغانستان واتر شدگا امریکہ ڈالر گستگی ماہگیش یک شلکم بوہان انٹر بینک ڈالر نہاد مروچ یک کلدار 5 پیسے کمی چریشیا پد امریکی ڈالر 280 کلدار 60 پیسے سربتا انٹر بینک گستگی روچار ڈالر 280 کلدار 65 پیسے سربند بلوچستان اداروں کی سروزیر میر علی مردان خان ڈوم کی گشگی کے بلوچستان جاور چا ایدگا صوبہ جتاہاں بلوچستان چیلنجز بازا صوبہ ایمنی ایپکس کمیٹی فیصلہ نسرا عمل درآمد و محلوقہ ساپی ورگی آپرو آسراتی دیا گی واسطہ کوشش کر گئے ویٹیا چادگا ابتاد سیدر قانونی افغانی دزگیر و یکی خلافہ مقدمہ درج
ایس ایس پی آپریشن کوئٹہ ردا پولیس در قانونی درجہ جہمندی افغان پناہگیرانی علاقہ کریک ڈاؤن گندات کتا تنیگتا 225 افغانی اچھو کوئٹہ دزگیر کنگوتگان اداروں کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑ گشگی کے شپکی در ملکی کرنسی در قانونی بے پار پاکستان وجود واسطہ خطرہ ہندی و واقدارانی ملی بھگت سبب اس مغل کتگی ایرانی تیل 27,000 گاڑی در قانونی درچہ پاکستان قائم پاکستان مسلم لیگ نون نے سینئر رہنما و تیسری مزن وزیر شاہد خاقان عباسی گچگی کے منی لیڈر یوکا نواز شریف شہباز شریف مریم نواز منی لیڈر نیا منو لیگ بہارا منی گپ گشتہ کے من اے جاوران اتحاد چنکاری بہار زٹ نہ کنا اسرائیلی غزہ سرا ارشا ابصد 4 فلسطینی شہید 6,068 ٹپی اسرائیل ایمبولینس و طبی عملہ ہم نشانک جوڑ کنک بوتگاں ہسپتالہ لین و جنریٹر زانی واسطہ فیول کمی سبا دادرہ جنجالانی آمات چوکو زاد بل ہوا یکے کہلے 14 و دومی کہلے اشت مردم ہوارا اسرائیل حماسہ کاروائی نیامہ تھائی لینڈ اشجع شہری ارجنٹائن ابت شہریان بیرار بہت تصدیق کا نبوتا فلسطینی مزاحمتی گروپ حماسہ باز شہرہ یرگما جوڑ کا نبوتا مسلم لیگ نون رہنما جاوید لطیف گشگی کے نواز شریف مزن وزیر جو بی بی سی پیک 2 سال مدتہ سرجم کنک بھی نواز شریف محلوق گڈی امیدیں نواز شریف ہرچ وعدہ اقتدار اتکا پاکستان جڑہانی بنجل جوڑ بتا پنجگور ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر درمانانی کمی سبب محلوق مشکل و جنجالانی آماچاں اسپتال سرنج و درمان ہم نیز اسپتال کمی گواجر ہم محلوق آسراتی واسطہ کارمرز بوگا نیا چریش سبا دور و دراج دمگا محلوق پریشان و تکان سری آماچاں صحبت پور پیٹرول پمپس مالکاں پولیس رویہ سبا وتی پیٹرول پمپس بند کتگاں پیٹرول پمپانی بند کنگے سبا محلوق پریشان تکان سرا پیٹرول پمپس مالکانی گشگی پولیس مارا تنگ کن گئی چریش سبا ما بے پار اثر مندے ما پیٹرول پمپس بند کتگاں اوسم محمد سٹی گیس پریشر کمی سبا محلوق باز تکان سر گیس انتظامیہ محلوقہ گیس کو جاری نگا 20 صوبہ گیس نبوگ سبا نیزگاری محلوق دار بحث زورگا و سوچگا لاچارا حبہ ایدی سینٹر نزدیکا تیرگواری سبا یک مردمی بیران ناشناسی مردمہ کے بنا نشتگی ورنہ عبدالغفور جامر سرا تیرگواری کتا چریش سبا ٹپی بتا غلام قادر اسپتالہ سرکن بتا ولی اسپتالہ علاج نیامہ ٹپانی درد نسگ تک و بیران بتا سوراب دبک گورنمنٹ مڈل اسکول زرعی فارم گدر ٹیچرانی کمی سبا نودر برانی زہرشانی کروگی نودر برو دمگ محلوق گشگی کی اولی بگرداں ہشتویں جماعت نودر برانی واسطہ یوکا سہ ٹیچر ایرگا نبوتا چریش سبا نودر برانی وانک اثر مندی کلات گران نہادی سبا محلوق تکان سے پریشان نیز کار مردم گران نہادی سببا گیش تکان سرا ہمک وردری چیزائی نہاد آزمانہ سریں سبزی نیبگو ایدگا چیزائی نہاد محلوق دزر سچا ڈننا دیہاڑی سرا کار کنو کی مردم 2 وحدینان محتاجہ شہداد کوٹا شہرہ انگتا ٹریفک جیڑا گشگی وارنہ بتا تجاوزات سبا شہر ٹریفک جیڑا گیش ہمک گورا تجاوزات سبا محلوکہ روگو آہگا جنجال پیش آہگے شہید بے نظیر بھٹو لا کالج لاڑکانہ نودر برانی فیسا رگیش علاقہ لا کالج ادا جنہ چوکا زہرشانی رواں کی کشتک زہرشانی کرو کے گشگین کے گستگی سالہ ماہ اب 1000 کلدار فیس دا 3 سالہ فیس
دو سری کنک ویزا 15,000 کنک بتگا انگا گران نہادی سباما انچو فیس دات نکنے اداروں کی وزن وزیر انوار الحق کا کڑاگونو کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اگو گندنین نیاما اداروں کی مزن وزیر اڈو کی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اقدہ مراد باد داتا مزن وزیر گشت کی امید پاک بحریہ ملک دفاع واسطہ وطی کردہ ادا کا